loron dia ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo mai fali ha programa Haburas Vida Espiritual. Hamutu ko hau Padre João Bavida iha episode atus neng hat nulu resin lima. Iha episode dane ita se reflecte konaba Evangelho husi segundo domingo tempo comunhão. Diliu anu senyang. Yang ita se reflecte konaba Jesus nia milagre badala uluk iha festa kabeng kana Galilean yang. Molo kita tahu itane refleksaun konaba Evangelho dane uluk nanai hawa kara kita halol litura hamutuk lai ba Evangelho dane. Nain Jesus Kristus ni Evangelho nudar São João haktuir. Ia tempo neba ema halo festa casamento ida iha kana Galileanian. Jesus ni inamos hela iha neba. Jesus one escolante sira simos conviti ba festa. Tantua la iha ona Jesus ni inan de hambania. Sirania tua hotuana. Jesus simudehan. Nain feto ita atau halo salos. Haunya lorong la daukto. Ni inan de hamba emasira hari meza. Imi se halo tuir buat nebe nia haruka. Kusineng ihela neba. Atu judeo sira fase ain olimang. Kusi ida kwele lori litru walunulu ka atu sida ruanulu. Jesus letum basira. Imi tawe ba kusi serne to nakono. Sira tawe nakono dia to ibung. Hafoin Jesus letum basira. Imi bele hasai ona lori ba umana intenda. Sira lori duni. Umana intenda kokotia wenak filak batua tang nyala hatene tuane mayusinebe maybe emasira nebe hamrik meza mak hatene hela katak sira kuruwe nia bolunoebu horidehan ema hotu fo uluk tua diaknyan emasira hemu diakona hafo emak fo tua ladun diak o fali raisu bartia tua diak to orasne nemak milagre Jesus haho halo ia kana Galilean yang Jesus haturuniak bit ne escolante sira fiar tebesnya. Liutia, Jesus hone inang maung alin sira no escolante sira tumba Kafarnaum sira hela lorong rumah iha neba. Taung ida nemak Evangelho nebe ita serona o ita rona iha segundo domingo tempo comunhão iha anuse. Eventu konaba festa kabeng iha kana ni historia nebe ita sobel hetan det e evangelista São João. Ya festa kabeng dane ita asisti Jesus ninia milagre badala uluk. Tang neba buat importante nebe ita bela reflecte makirane. Primeiro halo ita hanoeng konaba oração iha tempo susar ninia larang. Tang iha evangelho dane manifesta ma ita konaba figura importante ida iha oração ne. Mang presença ita na infeto. Ita na infeto nebe nota situação difícil nebe kabe na ruane hasoro hela. Nia lanonok, nia hak basic ba Jesus, nia hato ba Jesus, sira nia dificuldades, nia hato ba Jesus desafio nebe família dene se hasoro. Mesmo que iha evangelho itarona, Jesus dihangkata nia tempo la daukto, mas be Jesus consegue halo milagre tambah pedido nebe hato lihusi ninia inang. Interesante tebes ni inamos dehamba emasira nebe hamrik meza, emasira nebe tamba meza, dehang imi halo tuir buat nebe nia dehang. Tau ihne ba buat tidak nebe itana infeto husune mak atau halo tuir na maromak ninia hakarak atau halo tuir maromak ninia vontari. Entau fahanui ma ita katak oração nebe lolos ne atau ita rona i halo tuir maromak ninia hakarak. Infelizmente dalam balong iha ita ninia moris ita hasai oração ita hakarak tebes atau maromak halo tuir buat nebe ita karak. Ita dehamba maroma hawa karak idane ba sebele karak tulung hau heta idane ma los duni ita bele rezana sane mabe oração mos tengser tulung ita atau descobre
katak ita nina moris ne atu ita halo tuir buat nebe maromak hakarak laos date atau obriga maromak halo tuir buat nebe ita hakarak dalam balong karek buat nebe ita hakarak mos buat nebe maromak karak ma ita mak dalam rumah ita serializa iha ita nina moris belum buat nebe ita hakarak maromak katene katak ita sela fo beneficio diak sela turung ita entang karek maromak labele harak ma ita babuat ne maromak nunca fo bensang ba ema ida atu lorinia ba destruição liliu atu la lorinia ba salvação maromak fo bensang atu lori emane ba diak atu lori emane ba salvação então primeira coisa o evangelho nebe ita bele aprende ma konaba oração intercessão husi ita na infeton niang nebe halo ita hanoin katak buat nebe esensial importante hitene oração maka atu ita halo tuir na maromak ninia hakarak tanya festa casamento kanang sira halo tuir buat nebe maromak hakarak então benção nebe sira simune abundância e segundo ponto nebe ita bele aprende husi evangelho idane makne Jesus mai atu responde ba situação difícil nebe ita hasoro iha moris circunstância difícil nebe ita hasoro iha ita ninia moris no benção nebe Jesus lori maine laos benção ida nebe atu alivia de sofrimento iha momento badak ni larang mebe hanesa intarona he evangelho ohin tua nebe sirasimu husi milagre nebe Jesus halne tua ida nebe diak niang tua ida nebe abundância tang maromak ni benção husi Cristo nebe ita simune laos benção ida nebe insuficiente mebe benção ida nebe abundância lili iha circunstância moris niang ya nebe ita precisa maromak ninia tulung ya nebe ita precisa maromak ninia benção atau ita bele ultrapassa dificuldade sira husi ita ninia moris ya evangelho ohimos atau hakarak fo hanoi ba ema serne be kabenai kata moris kabenai niane dala balung ultrapassa dificuldade soewen sira atravessa terus susar nebe moris matrimônio niane apresenta mabe ia moris matrimônio niane buat ida nebe labele kurang husi ida neba maksaida mak maromak ninia presença também hira Jesus presente iha família ida ninia let banhira Jesus samudu ko família ida ia sirenia vida familiar niang mak setulung atau resolve dificuldades rumah nebe dalabalong família sira hasoro então ema quando simona sacramento cabem moris under família que tanoin kata hodet sirenia poder hodet sirenia bid sirabela hasoro terus no susar hotu itni evangelho oin fahne maita kata domino los ia moris família niane domingo da nebe precisa tu invocamos maromak nina presença domingo da nebe precisamos maromak nina tulung na maromak karek bensam by mi hotu e lorondiak